Ni zo evon da enklask LibreOffice war ar reflusker internet amañ eo lec'hien officiel unan brao meustra setu e velom amañ télécharger du stu sadare amañ ar version d'Ibeza amañ e vez goulennet en nebeud arc'hant, me ne ket red er prof eo ne ken. Neuze amañ e velom en rolla ar fichier, neuze greomp en rolla. Bon, un tammig pell eo da en rolla meustra. 7 minut. A pa vez echu emman eo LibreOffice amañ sadare neuze e vo graet exekuté hag amañ ez eus endra hag a zo a bouez ret eo non pas choaz installation standard met lakaat installation personnalisée SEO a deomp da ober suivant da c'houde suivant a amañ ez eus daoudra composant optionnel à langue d'interface utilisateur neuze var composant optionnel et rankom lakaat un dictionnaire ar geriadur brezhounek setu EVC bon anglais eo madie da gaout saozneg setu dalc'hom saozneg hag da c'houde e kavom amañ breton brezhounek setu reomp EVC sadare ce composant et tous ses sous-composants seront installés sur le disque dur local Madeo da c'houde ez eus ivez français bon espagnol nous on ket hag eo red gaout espagnol setu ne gemeran ket espagnol l'espagnolek da c'houde evo suivant ket pas suivant rost ne ket echu hein. Bon setu a geriadur a zo bet kavet a yez interface utilisateur neuze amañ ie eo mad kaout meuraini setu e kavom ie brezhounek hag amañ greomp dibabomp an dra sadare da c'houde e vo kavet galek ie interface da zibab galek a brezhounek setu eo mad EVC hag greomp suivant amañ e kavom document Word tout dans a fichieroù.picdoc a vo digoret gant LibreOffice me ma karit e hellit digeri e mod automatique gant Word ma post Word var o uziater et au postup chom gant Word évident démarrage automatique da c'houde amañ créer
lakat un icône var bureau, hag mat pelzo, deomp da installi. Sadare, parti eteo, ne skemmet gortos fin an ensalladur. Bon, installation, also aya varauk. Bremañ, deomp da velet mazamad an traoù gant LibreOffice, amañ e veler eo installe mad, var a zeblant LibreOffice, a digrom LibreOffice dustu. Ah, un moment, hag ahe meus graet fichier tutoriel lié a fichier LibreOffice, e moa graet en araouk, da ober de tol USA. C'était du digorom ar fichier hag e velom, traoù e brezhounek evel just, hag e velom amañ eo zamad an traoù gant an difazir se skrivadurel. Mont lakom ND. Ah, mont gant ND ne ket mat. An dra zo brezhounek Brest, ne ket brezhounek standard. Ma, neuhe e kav zeus er fazi amañ. Ma vez ket laket zedach na brezhounek e kav. Et c'est ah, ne kav ket. Ma droleo mstra. A direiz eo. Eo, me brezhounek en deus kavet. Pas dustu, un tamek amzer. A da reizat an traoù, penan sober buan a buan, EVC, en ur klika var logoden an tudiou, et c'est evez kiniget traoù mad. An dra eo, brezhounek, a chanchet eo dustu. Direiz, klikom var logoden var an tudiou, direiz, e kav. Sadare, mont a ramad gant an difazir skrivadurel. Met pedan sober evit an difazir yezadurel. Evit ar yezadur. Deomp da velet un dra araouk mont peller, var ostilioù amañ. Var ostilioù option a dare, option e veler amañ LibreOffice hag un dra zo avancé. Avancé, bon, amañ e ranker kaout Java un dra bennak deus Oracle Corporation. En moment. Neuhe, ma no peus ket Java en man, ma peus n'entra en man, ne valeo ket mat. Neuhe de stereo deor installi Java. Ma neus n'entra. Java en dreiz automatique, neus nimit karga Java var internet, var lec'hien officiel, a mat pelzo. Enfin, mat pelzo, met diwallit meustra a vechou gant un ur pelgarga Java e vez tro drôle a c'hoarvez, peguir tro parasit ma karit. Evit chanchet evo Google vo remplacet ba web searches pe en dra bennak EVC, diwallit da non pas klikat va force peta. Bon. Hag neuhe da c'houde. Da c'houde penans ober. Da c'houde e ranker pelgarga langage tool fichier nemiken deus language makarit language
language tools, download, snapshots, DBC. Bon, classcom, Amman et Zendra Benag, Index, Megavdin et Oumad. Amman et Kaver, un index. Sais-tu et Rancom Karga, Pelgarga, un fichier PIC OXT. Amman et Veler Unon. Unon Nazo Neveser. Bemdes et Reneves. 2015, une en tri Misgandver, une en Peva, quasiment Bemdes et une en Neves. Sais-tu et au Gwelait, Bemdes. Rabat Karga Arzip, Met Pelgargit à Snapshot OXT, Amman dessus non. Enregistré, enroll à fichier, la com OK. Et dus pevar minuten da redal. Bon, deom bu en or entamic, à deom var téléchargement, la velette. Amman et kavom à fichier, nehe et au MAD et téléchargement, ne snimit Ober Mossé. Mon anaré, barz LibreOffice, bar digeri à fichier taulesse, à Ober Hostiliu à nehe gestionnaire des extensions. Amman et gestionnaire des extensions, nekavom nantra, met gramp ajouter. Ajouter et kavom Amman et barz et à fichier OXT. Digerom onehan. Hag veskavet Amman andraez o plugin makarit. Amman et ves laket des plugins. Amman et mom. Un tamik da izumzo da ridal un tamik. Amman et Kaver, langage tool, neket trop androisique vraiment. Endral, grand langage tool, et ves kavet, ar fichier snapshot, arrêt, et maon popoes pelgarga va internet. Nehe mad, activé, moyen da zo da velet da ener clica tu clay talment et ce moyen da ober désactivé p activé ne peut skimit select hag o activé mat quoi ar fichier z ne serom anrae megavdin eo mat an traoù peogwir Java langage tool à tout d'entre Amman et veler et ça m'a d'entre peogwir trou glas a zo el linen ondulet glas a zo pavez en drabenag nekemad d'ar square Amman la com ar paotret nehe et kav du stu ar fazi kemadurio nekemad an rezo er fazi yezadurel. Nehe, vraiment, et au mad an traoù. A penans, vraiment, deom da velet, penans, lakat, tout an traoù, e brezou nek intégral. Ah. Mais di walit, an rae, a vechou,
et voir collet en tambik on andra et peguir et au bon deon adare var o stiliou option hag amman et au petadime paramètres linguistiques langue interface utilisateur andra e 0 neue amman lakom brezounek amman ie brezounek sadahe ok neue en drazo da lavaret eo red ad la cadendro LibreOffice. Bon. Neue et serran LibreOffice. Hag deom endro gant LibreOffice. En main. Déjà an traoù a to chanchet en main. Tout an traoù, andra zo burzut meustra. Tout an traoù zo e brezounek. Rest a zo fichier, emban a zo édité, megadin, scrama a zo affiché, en lakad inséré, mentres am eus ket jouj, taoulen a zo tableau, ostiliou, bon, andra zo an net, prenest, skoazel, et à ce meustra na gompren. C'est tout un travail de brezounek vraiment. Style drezi wer. Tout petra azo et brezounek. Bon, mi chance ne vor ket collet gant tout un travail et brezounek. Bon, kenkaz ma viches collet meustra, zut moyen da vont endro da galek, et bit an interface. Nemeken, en ar c'hober, EVC, ostiliou, dibarziou a zo option, dibarziou option, dibarziou hag amman ar vintennou yez, ya an raezeo, skoazellour ket yezou amman, hag amman evelom yez eus ketal an averiadet brezounek, ma lakom galek endro a arventenou yez ye e volaket galek endro galek pc galek a galek brochal Matteo serom adare LibreOffice digorom endro LibreOffice tout un traoiseau e galek adare digorom a fichier e galek tout en interface met an difazier a zaendro am bo peus roan lakat ober galek an difazier galek a zo ie amman evez chanchet langue amman français quoi EVC. Bon echeo mi chance on peut skebedre a gudennou da lakat endro LibreOffice e brezounek mi chance no peus ket pakedre a viruset var internet a kinavo a laborid mad gant ar brezounek. Merci deoc'h.